mal kenyam Canadian corner barajum bajaling man bana right in wala quilita mente kenyulan ke gambela keshoy cha tuogono chalet cha kwar cha toko gwam chiwa kwaja la ngai pan ke chenka wal badak ka paidiok ron kin daru jindaru de kel ka queen euro elida mom cha kwaro cha ngajo cha kwar dumno tel ram chiro de jech me teka kane ko no kwar kelet men de kulu gojo wona na ngum kwer ka je heliet ka ngate ke business mi chit kana ma kwer ni jama karam mo to kwali don ke te kanika ke te ka ne de konte ka ziran kabela ke kanite rewe ka gambela ke ngu mi jitwok mi pin ke je o dali de model je kwaro kali de dunga de na ren tej bo de dunga ko ba ko ngaje to nga te ka lwango ki kwili to no mo ka kwatin kontin yan kana la dien ngu ka local community chet community ziran kabela men yen le itlanore roi ka gambela kan tenti chet ketiti ka tenti dawa kan den kontin kwar kali men di ke tenti de bana ko lo jentama wangai kono to let cha to ko kwar ka ngupin ga jamone e Houston kon tenchiru jigo to de ga chonkel ka community ke ka dorian ngai kono to cha dor cha pen bang la ja pen ko te mi shiro do kon la ten mi chito ka gwade chewo ramedan la kwar ka jan ka bella cha la ne ka gwade dan mi shire mi ja to te gad ati ye ken chike tes ni antina relit kanam gwade dan chine tunu ken chine ga kamanga to many me chabunu tatok nyin ko chik na deuten ngai kon la tok yeran la ja ganga kan ku do to wer ma ji ka beji gang kon la ran gang na ka kuje mo me chi yer me ten yen ngada mo chi yu chi ko rodien je chi kanu ka kum roje chawlat ka kum cha roj mi te tar den kana goro to balat gosde go chi te chu ben ka use auto ngum chi kum chi chunkel kene kon la community kene kon la use ko to bari ga dana to kete ga dana nanka ajen le damo ba gu ko do brande gu ke je kon tam mo kwar ga je raja kwara ko to bi do pol be ga tidre lit ka kan polo to kala nyin wi ngartan min nyin mu ci ngartan ngom dong bi nyin muten ke gar tormo bo ten bo ma kam shi ma la liya la na che ga de dane shi ma medan wa jeng ne je ring no kwalo je ko runwa to ko lo tore to ko lo no kane de kontin lat kana mo kwai kamana ne cha lat akan ke kuma tama ko ni sinawo lo de kaption na mo kan lat ana mi che nyoto wala to ba le ba kwar ci use ci karin je ko ne me che diam go ko community o de tek ajen dine jan ci dine kon dine o de na de ke tek ko mi te gran ba kon be yije tejen di dar ko lo ka kwar mu ci kan lat ka tin konten yan ka local community ka jan ka bela mu ci kan le lo kan t-shirt ka to kan de kangai kano te gumi chiro lana wal me kan gaban kwar ka wala quick kana de question model wo ka woto ngum ci kana gwech ka kwite ga nandi yen kan kan ko mi yan kana la gor to biya tin kon choy kana biya ngaj ka mun ka din ka yala ka de te je mo te kan mo ka yet gor jo to mi ba kwar ba yi kwar ngaje weni anga ko benefit na ko resource din community ka ko tene kan tan ne liu yo kan mete ga me gorgote de la let de commune de ja wor ko ne menagan gad yen pon kun bo yene ko no kwar ke lit ke yene to ko la kwar inte ke kan mo ko jigen doten me gad ba chin ke gad kun tin ko ne pa go mo ban run kan gad to de ga ni ye ka mi shi ke ka gad ton bo mi shi li bo ru ye bo da chum no ye ba so gore je wo yen abia yi ngajo to gad ya len ko re wi ka gambela ka gad kun din ka gwich dien dir ka tek dien ci ade guni mandana wo kay rajo me wo kay jen kwili man ande lat ke jam gwasme bu ko no